Bancada oposição considera no governo a medida urgente de resolver problema medicamento. Liu-se declaração política bancada Fretilin Hokunto continua crítica setor saúde, tambah problema saúde continua aumenta cada lorong. Liu konaba ai moruk, hodi obriga povo tem que hasai osan rasik sosa ai moruk. Também bancada oposição considera governo lá ia medida urgente rumah hodi resolve problema medicamento. No koko atu nega fali realidade, nebe bele harahun sistema saúde. E a declaração é cita Moscatak, vice-primeiro-ministro la osdet nega realidade, mas behalimar ho sofrimento povo niang. Deputada bancada Fretilin preocupa com a declaração vice-primeiro-ministro Francisco Calbuadilai e a lorong Ronulu Resinghat fulang mayone dehang stok ay moruk stabil hela. Mas be emamuras kona emamoras de quando hospital atau bakura atau ay moruk atau buka ay moruk atau buka mate atau buka mate. Amananya maka kita akan defende malu. Ada ikan yang produksiran lima kereta moras saya vítima dulu. Saat ini hospital lebar ini dengan família doutor sila para kenapa? Ibu dah orang kerja terus dengan família kenapa? Doktor spesial aja. Kalau kerasa kenapa? Jadi kalau kerasa macam pasien sira, hilang isi ruas sira, ayo mau kena apa sama lainnya. Kita considera kuliah saja. Kita considera kuliah nggak makin gede. Sini kan lain. Supaya kita considera mata derek pak, semua kita derek saja buat mata. Itu na bebe uang sini lebih lagi simos. Kalau kita minum tarbi, mati ke kabulara. Ini ada di sini dua. Lo studi, Hugo Timor Leste 1,3 milhão, né? Foi a maioria que você assinante Hugo. 30 mil cadeiras de apartamento, né? Mas bela lori, né? Kalau kau mengafatin, kalian mengafatin, kalian kau mengafatin. Vice-ministro Assuntos Parlamentares Aderito Hugo da Costa afirma Instituição Nacional Farmácia no Produto Médico dadang utiliza 8 milhão tolo de sosa medicamento. Com o orçamento milhão walo, nebe governo aloca de sosa tang ai moruk, Aderito declara to agora sedok executa tambatur plano osang idane atau cobre reserva ai moruk ba longo prazo niang. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.